Silatanaisit. Koyo de nagia pengajaran untuk na bansai-bansai indak tu diuntuang. Untuk na bansai na laga orang kayo. Banyak lo kini tu bantu itu. Ko orang kayo sombong gini ko layo nang kali sombongan kayonya ko ya. Ako sudah bansai sombong laga orang kayo lo baturuikan lo enggak orang. Dan kecek mana Allah tujan lai. Nak mampu disakui wa kini menurikan orang ijan lai. Hidup selah apa adanya sesuai je si sakwe. Jadi pasuan hidup mereka itu utang-utangi. Ayo kakak kau yang kecek kan. Dah ibu kau je laki kau telah bantu itu bakure menjadi budak orang. Nang kau lagak orang kayu yo kau. Baik quick kan jo kawan-kawan kau nama piti tu. Kamalita sancak, kamabali ju rancak, nang sagadalah macam na rancak. Kau peturikkan kawan kau tu inyo ba piti. Kau utang-utangi. Hidup kau bailit-elit kan, ekonomi kau tu sulit. Hidup bailit-elit kan pulo jan lai mancime orang kawak li terang tu. Dapet me kau tu kau tak untuk sungka darah Allah alhamdulillah. Tu ni kecil mana nak perlu dah. Kau sudah bansai sombong lo kaya le tangguang onge. Tu lagak orang kayo lo. Utang-utangi. Dak doge ibu jurang kau ba orang ibu ke kau. Kau lagak orang kayo. Dak lo istilahnya walaupun nak bansai ndak lo ka mengemis-ngemis bantu apa ndak lo buliah dah. Awak buliah rendah diri tapi jangan rendah. Awak boleh rendah hati tapi tak boleh rendah diri. Tak lo harus mengisi-ngemis kalau awak bansai tu. Pijan lagak orang kayo kau dan kicenya akak kau nak turun tuang je laki kau lah payah bantu itu menyunggiang matahari laki kau cari pitih. Nang kau nak tentu dah. Kau paturikan je orang nambah pitih. Minta ini segala macam ke laki tu nak turun tuang. Leterang hari pangkaturiak kau tu bala. Kau indak tiuk cacah orang apa karidik tiba ke rumah kau nak madu kau tu dah. Sudah kau nak butang kau lo nak nebo ke orang. Tu. Ba amang ko iduit tu kau tu kau berubah-ubah ning kicik mana kau lah orang kayo ongeh lo sombong lo. Sudah bansai ongeh sombong. Le terang tu. Nak perlu dikuitkan gaya-gaya sosialita tu nak perlu do. Bara piti kau nak tabali lah. Lah dapet sen sungkah anak anak je laki ketulah kamu jual dia giari piti laki kau untuk balik koi sangan itu lo laki bisa magi piti kawan. Jangan dipasu mana kandak kau tu. Leterang ada pangkaturiak kau tu. Kau dapet berusaha lo ijame kau berusaha utang berusaha mai kuit kan kawan dia nang kayo kau berusaha lo utang supaya dapet lo tas nerancak mede kawan waktu berusaha utang. Dak bosau mencari piti mencari rezeki nang kailo. Le awak boleh berubah le dia ko. Ya terang ada pakaturi apa tu. Kan cime es ko diurang. Boleh awak posting di sosial media ko. Tapi ko di cime diurang. Ainya. Gayanya yo nyanaknya di rumah bakal lahak kecil kan. Salimo bantu aku sabalenya rumah bakal lahak cek nan ka di cime esnya sia kau juo nyo. Sesuai sela di sisakui gaya ko yo ko. Awak bansai. Nyo nak nyo duit kau harus balance sana ado kayo ado bansai ada orang kayo nan sombong ada orang bansai nan sombong. Ongeh nak tu diuntuang. Tu ni kecik ana. Tahu sudah diuntuang wa. Kongeh lo gaya ko ate lo pada orang kayo lo gaya ko tu. Dicime orang sen di otonya lah ubah tu lo kaya kau. Nak sibuk ada sudah awak. Alah bansai. Ongeh lo tu. Sombong lo tu. Utang sabalik pinggang lah tu. Alah, tolong kantian tu bala. Si mee ka din, di ibo kau din aja kau bala. Di ibo din yo kau, di ibo din yo kau ka din tunjuk aja yo. Maluat orang si mee kalau orang kayo sombong ini ko si mee orang ko tila tibo kan. Mo dia awak bansai. Laga orang kayo nak tuduntang di si mee orang ba laput tu rek malu ko tu bala. Dia terang apa ka turiak ko tu. Alah tu nya ko tuturuk yo kawan-kawan nang kayo tu leh. Nak kawan-kawan nak kabaranti nak kabari on jajak ayo kawan-kawan kau nak piti tu. Laki kau nak kau seso beko li terang ada pangkaturiak kau tu. Laki kau jadi budak orang nyo. Bantu itunya mencari piti taluk kau mamburan-buran piti. Lah dapet sen kau ijan sampai lah kakida suwuk kau lah kakida. Urangnya nak kau turik kan li terang ada pangkaturiak kau tu bah tu lah. Beko de mandian kau mandi tengah malam kau. Jo aye musaji tu jo musaji jo aye lawi jo bungo tu jo macam